Lord se fu o malangi mama o leo la tamu faile tatu por kalame e tu na tu ia se li potu ia il fa mo mo tatu wa tunu o fa nga solo le nei i le taulanga fa tawi mangili le so fa nga solo ina leo le fa ngo tui pui pui o covid is fruiva ia se mai ala fa ya lo fata se me la fenga ya ti fasina Maria Rafaeli ya wa ko ia fa mo tato wa tunu o Samoa le lo fata no ina nei i le taulanga fa tawi mangele i le tato Samoan vaccination drive through wala va fa nga solo ina ya tu pui covid is river ya ti fasina sa no nga wa fo ia le fa fonga mai mal sina mai mo mai lo tato wa tunu Faftai la wafenga tu fasina a pe foi ia la fenga lo tu fatasia nei fa mo le mai tau atu pai la vasina se tu lo lava sina faianga mai o tatu watu no manatu ono le tulango le tau fai sina malulu ai ona ingalo samo o ia tatu longa esele tetele to le a fai longa le ia wa fo ia la fio mai o tatu watu no le nei aso o lo mau fo le tulanga le tu faanga o me tau mafa io e o lo mau mai tatu fa mo ina mangele sa no wa feonga tu fa sina le tulango numero ila to le fa tu pui mo tato wa tunu ya o sa mo la varia e todos e ona
ono na tusi matata sama. Ia ole vai kana ele fate tele na vai le fate ino na toki. Ia ole to fai ta classe si agua. Fai ona fatala no ina. Vale yu. Ia me se yo tato fana. Ole ase si agua le fai ona la mai tato Faftai e manuia tele lava tute ma fai pole nei aso tui fasina la o feonga ma le tatu o fingal wenga ai Samoa o leo la fa solo atu ia le tatu fa salaunga i pasi pe no tau sila mai ioi o le tulanga lava le o tau mafai ia le feonga le minister o tangata Pasifika ia le ngata i lea o tatu au fingal wenga o le soifua malolo ina ia fa ngo fie lava ona mo moli atu le au nanga mo le lautelo lo tātou atunu, le peo nau tau silsila mai e foi. I le tulanga o loo, i le whaavasenga ina, o le ngā solo mai foi o le atunu, i o la tau sā, ta vale foi o wā le whaatino ina, le whaingoa tui pui pui. Tau whai lava le tātou au whaingaluenga ina ia whaingoa fie, ia le tulanga lava leo le afio mai o le atunu e whaatino tui. Nasi le pas, pio no tau sisila mai foi. Ia le to tele o lau whainga luenga. I le soifua maloloina o tātou tangata. Le foi no tau sisila mai ai. Sunga le li fua mai a Dr. Cyril Fota. Ioi. Whapea foi na ialo ma whanau oro whapena o na ngafa marenga luenga fita. O le tulanga lava lea o sanga le mu. Pio no tau sisila mai ai. Ia o alo lava matam whanau oro tātou watunu o lo skulati. Va aia le lei ia no fuanga ina ia malu puipuia ma saunga le mule a fio mai o tātou watunu o le manu lau ti lava ia o le wha moe o le matanga luenga ina ia puipui ma ia mautinoa le saunga le mu o tātou watunu mai le wha mai o le COVID-19 o le whautuanga lava ia le tātou Port Kalame. Ina ia aua ni o tātou whaalongolongo, aua fōi ni o tātou tua wanoa, e nisi fōi o whamatalanga o lo whapena ona whaasala lau i lunga o upenga te whailangi. E whaatupui nai fōi le mautonu, ia ma le whaawhainga tā o na whai o le whiriwhiringa. Whaatinoino o tui pui o le whaama. Peo no tau silisila mai ai. O ile maota leo lo whapena o na ngā lulue ai ia fo mai ma ta mai tai tau si soifua ia wale tūlanga o le tū whatasi o le tui pui pui ilo na tūlanga saunga le mu ai o leo ua o mai le tātou whaasara launga i le laina o ta vale ia wa amata o na toai tau du mai fo i la tunu o lo ilu matonu lava o le ekalesia Congregational Church of Samoa ekalesia whaapotpotonga Samoa i Mangele i se tūlanga whaafangofie o na e sailia ia ma e so e mai ai i le tātou no whonga o rona winga la a whai e tea ngai mai i le tātou drive-thru la sole nei Pea whaingofie o na e oso mai i le roundabout le i le Pack and Save a Mangele. Na o na e o mai lava le roundabout e a ngai mai lo tono le town centre e sau le mu lava. O na e a ngai mai la i le a foi. I le whanamai le peo na utono sisila mai ai le Mangere Community Health Centre ia mai e sau sao i lava i lunga i o i la e tau o na whaatali ai lo saa ia mapaka lelei ai a o wha ngā solo atu lava la o whainga luenga ia le malo le tātou atunuu i le tūlanga lava lea o le tuina atu leo tātou whamtalanga pe o lo suafa o lo ingoa o lo tuatusi o lo wasa whanau pau lava ia o whamtalanga o lo mana o mia e le tātou au whainga luenga e le mana o mia fo isa tūlanga lea o
o le tapaina lea o lou tusifolau ia po se ID lava e le mana o mia le natulanga e se le faingofie na o lou susu mai lava e te lala lava i totonu o lou sa e te nofo lava i totonu i le mafanafana o lou sa ma lau taavale ia ai o loo faagasolo uma lava le aufaigaluega ia le galuega o lea o le agaʻi atu ia le tatou polokalame i le tulaga e agaʻi ai pea faapea ua oo i le taimi e te agaʻi e fai lou tuipuipui ia o le laina lea o loo amata faagasolo atu ai ia o lo tatou atunuu amata uaʻuaʻi atu ai na ia mautinoa le sauga lemu ia e te taunuu mai lava i ia ona e agaʻi atu lea i se tasi o faleʻia o loo i luma i o la o le a faapena ona tapā mai ai ia tapā e laʻufaigaluega i au faamaumauga e ala lea i lou suafa ma lou aso fanau ina ia mawhai o na so e o i lunga o le system e po le tūlanga lea o le tātou health system o le isi la whale ia lea pito mai whale ia la lea e whaatino i lo le tui pui pui tau te isi la vai luma lo sa ia o na anga ia tula i o stasi lo whainga luenga e whaatino lo tui pui pui ama ia o na e toe anga i mai whaile lo sa i lunga i ia ma e anga ia tolo i whafo sila tuai ia sa moa ele so e ngata lava le tatou wanga o le tatou no wanga le o le swimming pool la o le rec center le i mangele e ese le so e ngofie ia to talo tu tatou watuno a mai lo ainga whanau, e lunga o le se fululua tausaga le matutua ina ia whai tui pui pui whai o tātou tui pui pui e saunga le mu mai o tātou tangata mai wha mai o COVID-19 e le lei lava le tue sao mai o le wha mai istaimi o i luma ai ua mauti noa le pui pui o tātou tangata uma pei wheo na saunoa le whionga le Minista o Tangata Pasifika e se maa whaatalitanoanga i siaso wotua nai ia ye wa fiel fa mai o lo tonu o le fa mai te mile nei ma o lo tonu foi o no fa pitoa mo fa mama pui pui ngol fa mai ele fa yo la to pui pui ai o se tau tinunga la ai la tona pai mai anga ana i lo la fa yo la to pui pui se manu e o te ia i la to e fa tia la to tinga ina le tulanga le o le tinga ina le anga wa unga ma fianga o tangata e wha mai e whai lava si tūngā e pei fo i o mori mau eisi ua a fia e wha mai ia ma ua o tau sila ma wha whonga i fo i niso mona mau i lunga o wheso ta inga whao na pōnei ia manato as tātou li poti mua lea al tātou por kalame le nei tai au lea ua tia lai titi lava le tūla e iwa le nei tai au sa mua e whaatalo whaatu i le al whai mai fo i o lo tātou watunu i whanunga le lei ma lo le saifua maua ma lo le lange mama ma lo le whatotoa ma lo fo i lo nasai i le nei vai taimi o whengai e pēr i o lo tātou watunu ma le whamai o COVID-19 e manatu o le a o motua i le tātou whaasaralaunga lea o se taimi o na toitu inatu le o se tātou li poti ia ai o le tātou li poti mua le na manu ia tele lo tātou watunu le nita ya fo whaftai le lofa ma le anga leo lo tātou tua ua tātou whatapai e fo i lunga i nei whesota inga whanu pō nei ngalu le ea ia ua lava ia le tamu whaingo le tātou whamoe le nei aso whamatalanga lava ia ma le saunoanga le whionga iau pitu le tae au le nei pa pia fo i ia le whionga le konsula lo tātou watunu ia whaotoi tātou watunu lava i tātou na maulunga ia le numera o i lātou e whaitu i pui pui peo no tau sila i fo i le whamoe o tonga i le vai aso tuana i le lofi atu ma le lango o la tau tangata i le la tau fai whamoe o le nganga lava le tasi o lo whapena o na fia maua i le fionga le Minista whapea fo i tātou konsula
ia mo se o tātou watu. No manu e telo e Samoa. Ma ua se isi whapuaponga. Ma ua se isi lipoti isi taimi o ilunga mo le taimi nei. Ta soifua ia. Ia, le nā Samoa, te whātalo whātu le paia male malo le tātou atunu, i le toi taliu mai fwoi o le tātou Port Kalame. O ala wara tu ina atu o nai li poti pū, i le whamoe mo le tātou atunu o lo whapena o na whaanga solo lea i le taulanga whātau i mangele. E pēna whailoa atu i le taimi ua sola. O lunga i o le pito i lunga i oi au tafa i luma tonu lava o le malu malu, o le kale sia whapotonga i sua Samoa. O lo whapena o na tau fia o mai a tātou tā vale, i le taimi whatoa toa tau nuu mai ai. O na whaanga solo mai lava lea o tā vale i tātou whale i mua lea, o lo i luma tonu lava o le tātou rec center i Mangele. O i la pei o na whailoa atu le taimi ua sola, o i tonu lava lea e whesiringia ai o e. I lo suafa i a maloa sa whanau. Ia maea o na ina atu lo suafa maloa sa whanau. Ina ia whaafitau i le lei ma whaamaunga o lo whapena o na iai i le matanga luengo le soifua malolo ina. O na ngai mai leo lo sa. A ngai mai lo sa i whale i e lo na lua lea. O i la peo no tau sila mai ai. I le tamaitai fo mai le na ia Dr. Nua. Ia, o lo whaanga sole la tātou tui pui pui. Tātou whale i e lo na lua lea. E tolu whale i e, o lo na winga e vave lava i e whaatino ino nga luenga. Ia, o i lo whaatino ina i whaingo le tui pui pui. O na ngā ia tu lava lea i lunga i le pito i lunga i olo i aisku la ti. O ola e te anga i lo i whafu. Ia ma e a ngā ia toi lava i lo maota pe a mahea. Ia le se fulu 5 minute ona e whaatalitali na ia mautinoa. E lo i aile tulanga foi reo side effect o le tui. Mana tua e te tau lava ona e whaatalitali i pe a mahea ona whailo tui pui pui.
ia mo le se fulu lima pe lua se fulu fo minute e va ai le ai o la fainga luenga ina nei mea ani ua ia se pese na ingo le tui pui ia ma le tali mai o lo tino le nga ia side effects o le tui pui e ono a fia ia oi tau lava la ono va ai le oi ia la fainga luenga ina ia mo tino le saunga le mu ona e fato a nga i lola i lo ainga a fai e te anga i mai lava fo ile le tulanga ele ai se ta vale te anga i mai ai au e te poli o pasi ia pe ono tau sila mai ai e lua pasi ia lo i pasi ia lo fa pena ona nga i fo ile manu le tunu i lunga e fai ai tui pui mo i la tau ele anga i mai i li ta vale ai mo i la tau fo ia no fo la lata mai i ta tunu fo ngai ma fai lava ona sa vali mai ai mo sina fa malo stino ia ona e anga i le lunga stasio pasi ia e fai e lo tui pui io e se le matango fie e se le fai ngo fie o ngā luenga ua tu whatasia e a tātou au nanga whate soifu malo loina le Pasifika wale a fia mai foi ia tala mai foi a au tātou atunu ia le nasa moa o sina whamatalanga pupu nai tu sai foi ma le whamoe moe lo tātou atunu i nei le taulanga whaatau i mangele e to talo tuai ma valvalusia pea ar fau tātou atunu i nei a whapena o na whaongale nei a vanoa nei a whaongale nei a vanoa ua tu patasia e nisi foi o au nanga wha Pasifika ale soifua maloloina au wale whaingo tui pui o le COVID-19 au nei ngā lolo iai ia whai longa e whai ona e ono manu malo ai o loo tu whai fo i ma tu whaanga o tau mawha e le eise tongi mo i la tau ma lava e mana o mia le tulanga ia talo atu le tātou por kalame tātou atunu a mailo a hinga au ni o tātou whatamala au ni o tātou no whai a ia wha mua le saunga le mu wha mua le soifua malolo ina oe ma le a hinga alo fa tele sa mo fa manuia le tua ele fai ungo le nei vai aso pa pe foi tu te ma faiva o lo alo le tato watunu mo le foi alo fa anga le tato por kalame iso tato watunu i sa mo ai mai se matanga luenga le soi fu maloloina o wale fa anga soloina tui pui lo na solo na nua ile so ia tato felo i sa mo alo fa tele mo oi soi foi ia Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm Martinez, say you are complete to me, Agelio. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the bite to get out. Say.